Salibonani balandeli nababukeli abasemakhaya. Lo bingelelayo ke nguFiselani SaMangwe Ngwenya weMlambos Express Band. Ngithanda ukubonga kakhulu njalo ithuba ngilitholileyo, ngiphinde njalo ngibingelele lababukeli labalandeli bephephandaba likaZulu umthunywa. Ngithanda nje ukudlulisa ukubonga abalandeli kuzo zonke indawo abakwanisileyo ukuza ku-launch yethu i-album yethu ethi Man is a Problem ebise-Hillbrow Theatre. Hayi kwakukuhle kumnandi kudelile laphana, sabonga kakhulu balandeli ukuthi lisuke ngobunengi lizosupporta iqembu lethu. Kusenjalo ke lama-USB since sesiyitshintshile legear, sesiyikhiphile kuma-CD, sesithengisa wona ama-USB. Siyabonga njalo indlela elikhasa ngayo, lisupporta ngayo, kubonisa uthando kakhulu lokhana. Phinde njalo ngithi qhubekani labangakathola ama-USB, lizama indlela zokuthi licontactane lathi lithole ama-USB, ngoba izinto mazitshintsha nje, i-technology itshintsha, kufuneka kutshintshe yonke into. Siyabonga kakhulu njalo futhi umthunywa ngokuthi asincedise phela ngokusasazela izindaba lezi. Siyabonga kakhulu futhi bantu bakithi, siphinde sibonge njalo sicela futhi izandla siMlambos ukuthi kumagumbini wonke amane awomhlaba ingoma ifinyelele njalo ifike ebantwini beyijabulele. Labale zandla ezifisa ukuyelula zincedise lapha lalaphana abantu bakithi, you are welcome. Iqembu ngelabantu, iMlambos ngeyabantu. So you are welcome ukuthi lisponsor iqembu laphana in whichever way elabe lifisa ukuthi iqembu liphakame ngayo. Ungasponsor laloba yini oyabe ulakho ukwenzela ukuthi lathi sikwazi ukuqhubeka siya phambili, sinsilikwazi nje ukuthi siphuma ku lockdown enzima ekade sicindezele isinyathelo entanyeni singakhoni lokuphefumula. So yes, vele into zonke ziphansi, siphansi financially, siphansi ezintweni eziningi. So siyadinga uxhaso ezikwezinkulu lezincane. Kona lokho yakukwanisile, siyabonga kakhulu. Kodwa ke album impumelelo njalo imnandi, abantu bayijabulela kuzo zonke indawo. Siyabonga, siMlambos sizizwa sijabule kakhulu, sithi thina sekumncathalala.